Uray kasano tigi kinasukir ng anak. Sakit mo kanya, ma'am. Nakatulong sa nagtibali yun. Kun, ma'am. May Ako nagkayo. Narigat nga awaten ni Connie, ti panakatay ti anak na ani Rafael Bayogo. Agtaw enti 18, kalpasan a mapapati, analmes kabayatan ti panagdigos na, iti Malanas River, apaset ti barangay Bayaan Dolores Abra, idi Malim Kalman. Istorya na, naging inangaw da pay laing iti anak na, sakbay apimanaw adi nagpakada. Ngam da nga oras, ma'am. Agang angaw kami. Naglablaba ak dita. Katkatawaan na ka. Naglablaba. Yung tiro-tira gragsa na. Ilabang man dito sa surpang kunang kunana. Kun badok. Kamakam mo nga. Pamagaan tada. Pagbadok pa nagpasyar no rabi kunana kanya, ma'am. Naglibas, ma'am. Tayong baga ngamin nga ngumapan. Yung nagpilit. Di napanagyan ti baboy ko. Agsublia dito yung ma'am awumuton. Pagkarap ko dadtoy nga gididala ang ma'am. Gayam napanjikarayan nga naglibas. Yung oras nga, nakita mo nga yun, ma'am. Mga alauna media, ma'am. Madamamet nga agpanpana ti stepfather ti biktima, ken ti kakabsat na, iti banger apaset ti karayan, idi nakita dadaytoy. Idi nakadanong kami diyan, dadyan ni Manong kung naragiti kakabsa na. Dito inaudi kampal. Adayo kanya yun, sir. Adayo, basi ma'am. Nang makita yun. Kastoy nga tayong gana dyan, tikaw kawayan dyan eh. Tatan, pinukawan nyo. Haan ma'am. Tatan, intuloy ko na tatagpana ta. Kami magpagpagara pa kasjay. Kadbam, Tammo mi ka mapanagdigos. Kabayatan met ti panagpangato dagiti agkayong iti karayan, tapno ituloy ti panagpanada. Napansin ti may sa kadakwada ti ulo ti biktima, iti uneg ti danom. Nakadumuga man ngamin mga magmag na mga agpabangkag kami ko ma'am. Nakita mo ito, ma'am. Di ulo na, ma'am. Baka nalumot kami, ma'am. Tapos nakita mi sunod di, ma'am. Di pangpangato kami so ti pa nakita merje kadwa nga nakapalib. Palib nga kinunag ji kinkastoy ba ji man kinunag. Nagpatulong na di babarkada di baba ma'am. kinasigan nyo. Haan. Haan. Ngamong danda nila na baddekan. Abaya, Hangko napansin nga dabang kay di jay. narabaw ba diyan na? On ma'am na nga tumtumeng. Dagos met dagitoy ang nagpaarayat. Pasado alas 3 na danunan dagiti nagresponde ti nakapakleb a biktima iti danom. Gandaten na siguro ti pandumigos ket gitamten nga simuro dati kisiw. Ampel lang atin paw dati man ta mapapati dati nga nabit pila nga nalmus igday nga banda. Kunatiin na ti biktima na kurang makabulan as saan anak atumar ti anak na gapo ti kinarigat ti biyag. Kid daw dati tulong para ti panakaydulin ti biktima. Numabalin na, ma'am ko. Dawat kami ti basit uray. Basila tulong. Nayong miti pang bayad mi kumatilungon na, ma'am. Nariga mo tad na nga panagbiag mi. Nagpaligip met ti pulisya tinainget a panang bantay kadagiti anak tapno saanen a maulit ti insidente. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.